Туғандар, ассаламалейкум, амансыздарбы? Буйрса, Ноқат базардағы реалды балар тартып шығарабыз. Ең қызықты болған видеоларыбыз буйрса. Шеп, қаншадан мал тартабы? 15 мыңдан, а? Қоз қошқарлар. Туғандар, бірден лайкты басыңыздар, комментарий қалдырып, достарыммен бөлішіп, бүгін число 6 июль 2025 жыл. Барыңыздар күткен ең қызықты видеолардың бірі реалды балар. Базар озындағы. Қанша алды қошқар? 17? 10.700. 10.700. Шеп, қанша алды? 96? 96 мың. Жүретілер ана құлақтарда. Шеп, қаншадан болды қозылар? 5 мыңдан. 5 мың, 3 мың дейді. Şef, қанша oldu ayağa? 110 мың. Turpoqты ұқпай қалдың ama, şunu ұқпай қалдың. Şef, қанша oldu buğa? Bilmeyim deydi. Şef, қаншадан болды? Başlayayım benim üskeyini. Aga, қаншадан болды aga? 27. 27 мыңдан болып тұр. Çoğun koydular ekan. Hazır qozu sezon boldu. Öte qozular bu жақта bazarın içi. Öte köp qozular köp. Qo'chqor qozular. Şef, qanchadan boldi qozular? 8 mingdan. Bordi birdaymi? 8 mingdan. Bo'ldi. Şef, qancha oldi? 15 ming. Burga çıkara? Şef, qancha oldu? 130. 130 ming. Buqalar. Туғандар, сөзсіз лайктан басы, ушыл біздің Байкеджи YouTube-наға туғандар сөз қатталып болғандар. Сіздерге ардайым пайдалы, қызықты видеоларды бұйырса өз уағында қызықты қылып шығарып тұрабыз. Şef, қанша oldu қошқар? 15 мың. Şef, қанша oldu oy? Bilmedin mi? Bilmeyim deydi. Şef, қанша oldu қошқар? 13 мың. Dostum, қанша oldu қошқар? Satılmaya kaldı. Қаншаға geldiler? Bilmeyim deydi. Şef, қаншадан oldu laqtar aka? 3'e 10 min geç mi? 3'e 10 min. Bu urgaç erkek. Urgaçı bari. Urgaç ha? Yaxşı. Dostum, qancha oldu? Satılmaya kaldı mı? Şef, qanchadan oldu laqtar o? 2750'den deydi. Boya qancha oldu? Ha? Qancha? 9,5 ming. Şef, qanchadan mal turpoqdir? 53 mingdan. Urgaç turpoqdir. Qo'z qanchadan oldu qo'zlar akalar? 11.300'dan deydi. Jetinden ne oldu? Surap yetişmeye qalasındaydı. Şef, qanchadan oldu qo'zlar aka? 14,5 mingdan bo'ldi. Qo'zlar qo'chqorlar. Ben 14. Şef, qanchadan oldu o? 14,5. Ha, bardık bir be, 14,5 mingdan. Şef, qancha oldu? Puli? Bilmem. Şef, qanchadan oldu pul aka? 2500 oldu. 25.500 aka. 25.500 deydi. Şef, qanchadan oldu o? Pul qanchadan oldu? 9 mingdan. Qo'chqor bicha urg'achi u? Urg'achi, ha. Dostum, qancha oldu Sanoy? Pul qancha oldu? Neyse, qaysi ekan ha? Turpoq qancha oldu aka? 27,5. 27,5.
27,5 boluptur. Endi nark darvazaga barıp sağanuylardı, torpaqlardı çıkargan bazarga baraylı, mozuna baraylı. Sezim aka 590'dan soyup alganga. Şef qancha oldu? 68. 68. Kısır eken ha? Assalamualaikum, men sağlık işler yaxşı mı? Şef buqa qancha oldu? Buqa 2,90 2,90. 88. Qaysi kanal bu? Baykeji degen. Juda men doim like bosaman. Voy rahmat, Allah razı olsun. Like bosganim. Bo'ldi. Chiqib qolmadim kanal. Nilarcha? Yo'q. Bu uchovi qancha 39 oldu. 39 oldu. 39 ming, hadi yaxshi. 13 dan bo'ldi. Aha. Berekesi versin ha. Yo, yana 2 ta qo'yaman. Şef qancha oldu aka? 166 oldu. 66. Pul aka? Ha, 166 mı? Bo'ldi. 166 ming. Şef qanchadan bo'ldi qo'shqanlar aka? Aka. O'qib turib ancha-munchasi javob bermay qo'yadi. Ham mayli. Şef qanchadan bo'ldi qo'shqanlar? 20 dan. Anam. 20, çoğu 20 bular 12'den. Hayır. Alavacı talavallar değil mi şunu? Dostum qancha oldu o'giz? Şef qancha oldu aka? 148. 148. Şef uy qancha oldu aka? 104. Tırpa urgaçı mı? Urgaç. Aha, bo'ldi. Yaxshi. 104 ming. Şef qanchadan bo'ldi? 15 mingdan. Ha, chiqadi buyursa. Baykejidan chiqadi. Qancha oldi va uy? Sotilmay qoldi ku. Qanchaga keldi lava? Çoğun uygan ama. Qanchaga keldi desek aytmadi biroq.